spike protein, lipid membrane, insaanunnah. Salama fa buname. Aharmen kahala kina virus tan uleni jangalige veshigaye. Aharmennaki amilleyan hinga uduhi tantanak go sulumuge kuladana kandi vifawa ecchennune. Gina virus an ingeni ege host ekanye. Insaanunge beenuntaka kastak kanda jangalita sunnafatiko walu janavartaka ayko aharmen diriule hisabtaka tidani annamunne. Adi evarun wegen aharmen diriule host janavartan hifa insaanungle sarhadutakan e gengos massuni kuramunne. Aharmen kalemenna nubehi aharmenge maahawluga walemun taniko aharmen nere insaanunge ab billion mihunge hashigandu mihar tivani aharmen diriulen hoda dife. Ei aharmen ekaman edi ades kokkenne nune. Ekamaku aharmen ves diriulen beenum ve. Aharmen na diriule veni host e beenum koggenne. Miwagutu e host kamuga insaanun ikhtiyar kuran jessi ama insaanunge amidla amaltake. Aharen insaanunge tereya taarafumayeku kalemen foni kanda kanda fatikiya rambisala tourism vesvi nurakka teri hatiyarkashe. Kaatimage mihun deke lobimaki emihunna viha turuka tibun kamuga viye. Darinna kiyawadengeli school ta faluye. Waturuwerin gennangeli airport taku mihun husviye. Matinda boat tan uduhun hutti bimuga paaku kofa baavanje hune. Gina mihun kaambon kuri masakketten huttune. Kanna kuravva birun edungelumuge watte faali ves badalko kalemen titibeni moonuta maskegge biddaruga forwagenne. Kuring furifahunna restaurant taka cafe taku mihun huswe. Etattane bangurutuwe bandu kofiye. Karubaru bodu office ta faluye. Taxi taka odidoni faharuge daturutan huttune. Ulivaru dandutan husviye. Show taka jalsa ta cancel kuriye. Mussanje fakire ministere kunikahami hettafaten nete. Emmen titibi koin husve birueri kamikaye. Insaanun emihunge geega amilya bandu efe. Sarukar takum forimaraagen balhatta border ta fuduwada gaamutakan eterevumaki aharmennan evves kamennun kam miharu engene. Insaanak wahaka dakka pahek kabul kura diine gaage kule nisbevwa darikole adakura wazifae faasa hori minbare aharmennakam muhimmen nuuneve. Insaanunge tereem first million avvurigina mihun miyada hameya COVID-19 maruejjeve. Adives adadu edani machchasheve. Insaanunne kalemennan eba ecche visne heyeve. Kudaves ibraten hasil vejje heyeve. Mivarun fudijje heyeve. Duniyege vettak kalemenge amaltawge sababun anna bodeti badaltawge natija fene heyeve. Kanduge lonugandu edani ufulemunneve. Aamukon naannavaruge baarugada toofaantange baadeve. Duniyege etan hisabakan aadaya khilafa finigadave. Anebbaa hisabtaka tuwahakues nuwawaran edani huunu kadavamunneve. Insaanun mikan huttuwan kuri haaveskamaki bෑbaya tantanan evve vää angaterume. Aharmenge timavetta demunti genda gelluntan huttan kalemenge verinna tuwahakves ebbasevunu kamakannuviye. Kalemenge amalta itura goskurumuge baarues nuwata islahukor rangalukurumuge baarues oti hama kalemenge ammatige. Jangalitan aarastuko walugaule janavarta etantanuga eechchihige beshiga uluna deenan heyeve. Duniyege muusumak insaanunge amaltawge sababun anna badaltan huttuwan masekke kuranan heyeve. Bunan heyeve. Mii kalemenge ekani duniye nuune. Mii aharmenge ves duniyeve. Aharmenge terega kalemen midiya vissakan ahar tajriba kuri SARS, MERS, COVID-19 vore maa nurakka teri bali jehidane virus tavves uledanekan handan kuracche. Mii aharen heohitun din inzarek kamuga badashe. Ada Qurani ihtiramen netev. Tarihaki misiti kiya kommedu heke. Kurim walegga diriulunu. SARS-CoV-2 kopi janavarunna.